pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani achanga kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che Kolasi pa MLA in thlan pui sang ni somni pathum vote chiar tu te tan training buat sayani mai setlei rol kum som palimi bai ka tan bo pui nu a pong swa zui tu thu waya fast record kolasi chuan mang tin dam ta han Myanmar mi khamrang cheng thin chu thiam lawa chantir Court of Special Judge Prevention of Corruption Act chuan kumin chhungin eruk thu boya mi som pasare thiam lo chantir nei to CZS clear tu te chibai ule noel vanarwat pui kani a chanchin thar kim changzor kin ngai thlang Kolasi ba MLA in thlan pui sang ni somni pathum vote chiar tur te tan training buat sayani November ni sari sang ni somni pathuma Mizoram Legislative Assembly in thlan pui sang ni somni pathum buat saya Kolasi district chung assembly bial pathuma vote la te chiar tura ruat counting supervisor tele counting assistant te tan voin choma khan INPR conference hall Kolasi pa training voi khat na buat sayani He training hi Kolasi district election officer pujon LT sanga chuan hongin vote chiar chu in thlan kalpuina a amor bok na le in thlan hlotlin na lan chuana ani angin apoimo hle ti asoya district election office chuan vote chiar tura in puah cha nangor takin akalpui mek ti soin government Kolasi college a vote chiar na tur counting hall pathum ruaman mek ani thu asoya counting official atana ruat te chu anmo phur na te thataka len chuak tura cha in du sakna ahlana ni Hebuna hian state level master trainer Pularem Road Asailo sub divisional officer civil wiring te chuan in thlan vote chiar dan kalphung le vote chiar na asia turpoi mo sang azirtira EVM a vote la te chiar dan le form da kha dan ataka en chin ni in zona le chan na hun man ani bok He hun hi Kolasi district chunga assembly bial pathum 4 Tuirial 5th Kolasi le 6 Lui biala returning officer te election officer le assistant returning officer te po in an man puyani Raman lockdown chuan MLA in thlan pui sang ni somni pathuma Kolasi district chunga assembly bial pathuma vote la te hi December ni thum sang ni somni pathum pathian ni jing da riat atangin government Kolasi college accounting hall pathuma chiar ani dona Bial tin tan counting hall shan cheu ruang man ni in counting hall tina hian EVM a vote la te chiarna tur dokan som cheu baka postal ballot vote la te chiarna tur dokan pakhat cheu om dona polling station sang vote la te chu polling station number in dot dan zelin ata tola chiar tur ruwa man ani Mei chetlei rol kum som palimi bai ka tlan bo pui nu a pong swa zui tu thu buaya fast track court Kolasi chuan Mang tindam tahan Myanmar mi khamranga cheng thin chu thiam lawa chantir Kolasi thlanglok thingtlang kho pakhata cheng don to chuan afanu kumsom palimi chu mang tindama chuan bai ka tlan bo pui nuwa apong swa zui ni asoin ni somni paruk thasom pakhat sang ni somni khan Kolasi police station a FIR a theluta he thil hi a hma ni nga ve liam ta thil thlengani Thu boy Kolasi police te chuan chui zui ngalin mechetlei rol tlan bo pui tu le pong swal tu pu mang tin dama apa
lian thong thang kham rang khwa cheng thin chu December kham rang khwa cheng thin chu ni somni paruk thasom pakhat sang ni somni khan an man ngala pong sol tu hian me chetlei rol hi apa te phalna lam sa in tlai cho ei puya som chhuaka ni ma se tlai cho ei kham hnuwa po ho pui talavin pong swal tu hian scholarship le aizola ma chho puin sek saman pui thin ani mang tin dam laka hian scholarship police te chuan kidnap thubuai section IPC zathum somruk pathum le kumtling lo pong swal thubuai section 6 of protection of children from sexual offences act sangni som pathum chu anziak lut ngalani thubuai hi fast track court chuan thu tu sang sang te thu soi angai thak vek nuwa le thubuai nei tu ukil thu soi te sarkar lam ukil thu soi te ngun taka angai thak vek nuwa pong swal tu apu mang tin dam tahan Myanmar mi khamranga cheng thin chu athil swal ti a an pu na fin fiar na chu chiang to ka angaya court thuthluk na judgment chu puar vanal e na judge fast track court scholarship chuan ati chhuak ani mang tin dam hi tuna district jail scholarship a tang lai mek ani a ni somni pathum thasom pakhat sang ni somni pathum khian court chuan hearing nei le in thil swal ti tu shem ani dan tur kim chang ati chhuak don ani Court of Special Judge Prevention of Corruption Act chuan kumin chung in eiruk thubuaya mi som pasari thiam lo chantira nei to Aizawl District Court of Special Judge ha thok tu ten soidanin kumin thlasom chung in court chuan eiruk thubuai sang sang som a ching fel to a heng thubuaya hian eiru a pu zong zong thiam lo chantiran ni vek lova an eiru ngei ni a hriat fin fia thiam lo chantir hi mi som pasarian omani eiruk thubuaya thiam lo chantir tak mi som pasari zinga mi som panga te chumi zawan ni a abak mi pahnih te chu hnam dang an ni a heng mi te hi zel tang tur le poisa choi tur te a shem an ni a zela dalu hlom ni ma se atam zok chu bela chhuwa le an ni to ani court in eruk thu boy thiam lo a chantir te hi sarkar na thok lai mek te officer pension to te le chakma autonomous district council a chairman ni lai te an ni a sarkar na thok ni lo civil mi te po an telani kumina eruk thubai chin fel tak ta chutu ria hydroelectric power project siam na atanaram laka zang na dom dik lo taka lak thubai te Sir Chief District Excise and Narcotics Office staff lo teaching pen thubai te fuching tu te lon rul sakna tur sum teaching pen thubai te civil hospital Aizawl ti changthlun na tur sum teaching pen thubai te NLCPR fund campaign na na sum lo man thubai ba ka mimalin sarkar sum anlo chebrel na dangte ani tundin huna thubuai ngai tua tur pending case som paruk omekin chungzinga paruk chu Central Bureau of Investigation in an chui zui ani a abak case dang chu Mizoram sarkar hnuaia Anti Corruption Bureau in an boy pui ani nikum sang ni somni pathum chung khan Court of Special Judge PC Act chuan eruk thubuai pakwa ching felin heng thubuai sang sang a hian mi som pahnih te chu thiam lo chantirin jail tang tur le sum choi turin sheman ni Lengteng bial tu MLA Dr. L Thangmoy chuan NHIDCL headquarters office New Delhi chutlo in NHIDCL malak na azot fia MLA hi pu M Khalid General Manager Technical NHIDCL Mizoram lambial tu in lodong songa MLA hian abial kai noya NHIDCL malak na te soi puina zot fia ani Dr. Thangmoy chuan November sani sommi pakata Chief Minister Puzoram Thangan hliap pui atanga kol kul pui local tlanga ser chi bula lunglei kongpo tura National Highway thar Central Sarkara rotna lo thlen to chu kongpoi mo tak turani thu shilin sarkar policy anga Kaladan Multipurpose Transit Transport Project kongle Myanmar setui longchol na man changkai ni thei huna chuan Mizoram mar chak mai baka Manipur State ta na highway poimo ber turani thu shilin tuna highway omsa aya kilometer somruk chuanga atoi jok dan tur me pachangin an entlang ho ngala hei hi arang thei ang berati hlotling turin angen ngalani NHIDCL General Manager chuan thei top chua alo bo zui ngal tur thu alo shilani Dr. Thangmoy chuan bial chung mimbungbul tuivai lui atanga defense road siam tur chungchang zot fi ngalin tuivai kama top lova tuivai le leido ngal turin angena NHIDCL ho tu de chuan he defense road hi
lengteng bial tui vaya changa inchanin Myanmar ram rishut pheizelin zorin puya atop don ti lo shirin a project minga Indo-Myanmar border road anwa thule kilometers da sari somriat athui turani thute kumsani somni pali March thla a detailed project report unpack anpai man tur thu MLA hi an lo shila tui vai leido po DPR a alo tel tor thu MLA hi an lo shil bokani NHIDCL ho tu chuan tu na changa kumni chungin Mizorama in kalpona kong chatak siam zo man nge an tum thu MLA hi an lo shilani Champhai Additional District and Session Court in Myanmar Sipaira Tan kumsom zel tang turle poisa choi turin a shem Myanmar Sipaira Tan ming ang hi ni kum khan Myanmar Sipai atangin silai nen aron tan bawa Champhai zo te a ral tlan te dok da khom na hmuna oma nikum September thla khan ra tlan zinga mi laimwan pui te nu pa chu an omna pindana lu chilin zulei turin atira ra tlan kemba hian zu le rui thei thil lak lu phalani lo awangin laimwan pui nu pui mal som sang chuan an kal thei lo tur thuina changa min anga thinrim chuan a chempuin mal som sang hi a ngong le amal pui a sata anu pui chan tum tu laimwan pui chu a khub ding lama asat zuya min ang hetlan bo zuin mun mel tha phaya thlam pakhata manin Champhai police kota hlan ani he thu boy ngai to tu Champhai Additional District and Session Judge Sylvie Zoman Puiral te chuan thu she tu sang te thu soile fin fiana atangin min ang hi thiam lo achantira tual tha tum thu boya komsari chung lung in tang turle cheng sang ni choi turina ti a natakami a hliama wangin kumthum chung lung in tang turle cheng sang khat choi turina ti a shemna hi a than pa ve ve kalpui turni in kumsom atang don ani Mizoram Finance Department chuan zongna thlak ral tlan Manipur mi te chom dol na atan state sarkar chuan cheng noi zanga somli pasari point pariat pakwa pe chuak to a Central YMA po in Manipur Myanmar le Bangladesh atanga zona thlak chan puina atan pol mimale ko shana changa chan puina andon atangin cheng noi za somruk panga point pariat an mang to ani RTI zona Finance Department SPIO chandanin Manipur twal chung boy na chuaga wanga sahim na zonga Mizoram pantu zona thlagra tlan te chan puina atan state sarkar sumbo machangin cheng noi zanga somli pasari point pariat pakwa pek chwa to baka ral tlan te chan puina atan cheng noi zanga pek chwani a Manipur Mizo tangkhang te shwai honan cheng noi somthum paruk point pakwa pasari le GAD Civil Aviation hena cheng noi som point pakwa pahni pek ani ti atarlang heti lai hian ral tlan te chomdol na atana chanpuina pek chwa district sang ten andon za thi anshat puilo ni in atarlang thunga ral tlan te hna pek tur supply department kal tlanga bofai leipuk rul na chungchang po anshat puilo thu antarlang ani Mimal kaushan le po sang te po in Central YMA kal tlangin Manipur Myanmar le Bangladesh atanga Mizoram ral tlan zo na thak te chan puina turin cheng noi zanhi somni panga point pariat panga adong to a heng atang hian cheng noi za somruk panga point pariat chu man to ani ti antar lang tun nai khan Myanmar atanga ral tlan te tan chan puina pek ani baka lamka Manipur kho hwam chunga relief camp paru ko ommi zaria somli tan bufai bek ip zathum pek tum ani bok Mizoram sarkar in Manipur atanga sahim na zonga ronral tlan te chan puina atan cheng noi zanga apek chwa hi ral tlan te hne na supply department kal tlanga bofai pek rul nan le district shanga DC office 10 ral tlan an bai puina senso phushuk na tan manzelani thuatar lan alawni to ani Home Department how to depo in Central Sarkar Ministry of Home Affairs how to ten Manipur atanga Mizoram ral tlan ommek te chomdol na enkol na atan an mamo kim chang thelu tura aron sha tirangin tharuk chung atan bo fai chompe chi sang tel purun le adang te baka damdoyang chi an mamo te zia chwa chu an thon to a heti lai hian ral tlan te chomdol na tura state sarkarin cheng noi zanga adil le anuwa cheng noi sang khat adile te chu pek alani lo ni a shiat ani bok
คดีส่งกระตุ้นจะมาสันสินทารกันติชวดเทนี่คลีตัวเตอินสวายมังชาวเลยนิวโมเนียหินัดนัดลางโลนเลเวตัมที่ปุยตัมเบอร์อันนี้โอเมอันนั้นนัลันสวาดานติจูคูโคสิกเลตลุนทกรังเลหะโอมินเซบปุ่มหน้าเหตุดุกเลเจ้าเมลตักทกจงอมควาลูดนซาทกจงนารอาเฮกโนปังทรังอุปดานจิรินอดังลำเทียอันทกินโนปังอันอมเลลายมินิตขัดซูงเชียร์ดูร์อันนี้อันจะลายเลนุติเนกลายจวนเชียร์เหล่าตัวอันวายตาลันอายอันทกรันจวนนิวโมเนียอันนี้เทนาวเซนทันทีอายนาวปังตานมินิทขัดไว้สมรูปอายตามอันทอกินทันทีจังกุมขัดจินตานมินิทขัดไว้สมงาอายตามอันทอกินกุมขัดจังกุมงาอินการมินิทขัดไว้สมลีอายตามอันทอกินทอฮีอารังแรงตัวนี้อาจังอารังเหลวม่วงเละทินเอรอที่จูทอรังอันนี้ละวะอารังแรงตัวอันนี้จูอีฟ้าที่สุดเหตุงานออกมานิวโมเนียรินเดลออกมาอันอันนี้ชวนอารังเทียงเบรินซับเซนตาราเอโมดำโดอินาเอโมปันปุยฟัตังเจ